U okviru naših, da kažem, osnovnih zadataka koji su pred nas postavljeni, prvi zadatak jeste da snabdemo građane potpuno i zdravstveno ispravnom higijenski vodom za piće. Da bismo to ostvarili, znači mi pored samih proizvodnih pogona moramo da održavamo i opremu i mrežu kroz koju se ta voda distribuira do potrošača. Mi već praktično imamo vodovod koji je ovde već 132 godine, smo prošle godine proslavili od nastanka vodovoda i kroz, da kažemo, sve te godine gradila se mreža, ista se rekonstruisala i mi danas nastojimo da rekonstruišemo što je moguće više kilometara mreže. Ono što nisam naveo, da je ukupna dužina mreže, te primarne distributivne mreže, 4016 km je trenutno te mreže. To je ogromna dužina i mi jednostavno nastojimo da je apsolutno održavamo kako bi ona i koristila narednim generacijama.